Se vos digo Rafael Pintos, se vos digo que saca novo disco, igual non vos di moito, pero se vos conto que quen o acompaña é o vampiro Vladimir, de seguro que xa ides caendo. Unha extraña mistura da que imos saber con esta reportaxe. Primeiro soñei a vida e despois vivina. Eso foi o primeiro que eu fixen. Ser un poeta vocacional temprano que arrancou desde moi novo. Lo mío con el público es mi diálogo de guitarra hacia el público. Eu son un surrealista tardío, considero a veces cando me preguntan vostede como se definiría? Pois eu son un surrealista gótico, ou un gótico surrealista, como quera entenderse. La carrera te da la vida, es como la liebre. O sea, tienes que pasarte muchos locales, muchos teatros, muchos escenarios, mucho público, luchar, muchas lágrimas y muchas cosas de todo. Para dominar una guitarra cuesta mucho trabajo, no se hace así la primera, no se hace el pachón pachón, o sea, tienes que mover mucho los dedos y son todos los días pues 8 o 9 horas de trabajo con la guitarra pegada a tu cuerpo. O sea, la guitarra para mí es mi primera mujer. Rafael Pintos, nome artístico Vladimir Dragosán, artista ourensán, pintor e como escoitan poeta. Adolfo Panero, músico zamorano, guitarrista, versionador de temas clásicos e autor de temas musicais de seu. Despois dunha década de amizade, profesionalmente presentan arestora 16 temas musicais xuntos. Un galego, un pontevedrés, Rafael Pintos, e un zamorano establecido dende hai décadas en Galicia, Adolfo Panero, que desta volta presentan xuntos un primeiro traballo musical e poético, Miscelánea Poética. O término miscelánea engloba perfectamente a fusión de dúas forzas. Nos gusta ser recreativos con el público. Si todo es guitarra, puede aburrir. Si todo es poema, también puede aburrir. Entonces, solución, aunque sea lo mejor del mundo entero. Y nosotros somos humildes y lo hacemos lo mejor posible. Entonces yo concurro a la forma siguiente. Hago un tema de guitarra de concierto, tú haces 1 o 2 temas de poemas, yo hago otro tema de concierto, recreativo, no recreativo. Algúns dos temas son sempre entroncados co romanticismo negro, que eu primordialmente gusto moito del. Fun un pioneiro do mundo gótico, entón o romanticismo negro nace con Edgar Allan Poe e con outros autores americanos. Eu aposto un pouco por ese romanticismo que nada a dúas augas entre Tánatos e Eros, o amor e a morte. Poemas escollidos dos que conforman 2 dos seus poemarios previos. La voz de su amo, Poemas irredentos, editado por Follas Novas, e Os ollos da Cibeche, publicado por Edicións do Castro. Pero tamén ten moito de rosaliano, porque que duda cabe que o tema da morte, o tema da terra, o tema do mar, o tema da nosa xente, está presente na obra que está en galego, non? Nos temas en castelán está máis presente a mitoloxía, personaxes como Ícaro, que podo dicir, vivencias persoais, un pouco tamén algunha poesía de tipo letánico. Recollín moitos ecos que encontrei propios, o sea que é un pouco unha mistura, un eclecticismo, pero sempre baixo a directriz das dúas correntes que citei iniciais, o romanticismo negro e o simbolismo. Adolfo Panero versiona temas de grandes compositores clásicos para a ocasión. Pero a máis inclúe neste disco unha revisión propia de homenaxe a Camariñas e un tema musical novo do seu Pizzicato Vals. Desta volta recitaron e tocaron para nós e para vostedes no Liceo Casino de Pontevedra, pero agora comezan unha xira de actuacións que os levará tanto por Galicia como polo resto de España e Portugal. Preparan a máis outro novo espectáculo, Círculo da Cibeche, que a pintora e poetisa Dana Escribano e que a cantante María Pilar Quintáns. Eu son un organista frustrado. Eu, se non houbera sido disléxico, houbera sido un organista vocacional, organista de tuberías. Como tristes nazarenos que na auga se dormían.